no que ni lector no no tangue sale si tane tane 나랑 아무것도 몰랐어 근데 방법 na rupa sangkang mu rupa bisi hal-hal tang deh bahasa ini Rulo tong na to bahasa Rulo itu lama tak ketemu ni tong na tong kaham tu tup tak tong bel na abang sajong ang naik malian Hanya orang alam sebab orang naik dengan itu pun kong borok hindi tegan entertainment channel. Jeng lai tangjak salo jeng Surajit ni lifestyle kanalika obahai kena tekasa actor the short film actor Surya ni lifestyle jeng tini Simon lainai. Gaya abang saya sekarang orang prakpun kong borok hindi tegan entertainment channel subscribe kelaya kong subscribe kelai paidi nggak paidi video do start kelai naik. Sengpulan saya melayani bini real nam, bini nickname, bini date of birth, bini qualification, bini village, bini family member, bini girlfriend atau tongkuk kriti, bini itu entry bopro aborok sengtak saya melayani ti bini kerjano tamu samurok solewito. Bini real nam ke Suras Devarma, nickname ke Surya, bini date of birth ke 22 tarik 10 Mac 1998, bini weight hingga 51, bini height hingga 5.8 feet. Bini S hingga 22 year plus hingga qualification hingga 5th semester 3rd year pori tongbo hingga bini college ni bung hingga Holy Cross College hingga bini village hingga Ramchandra Para bini kami hingga je college job pori tongbo a college ni thai hingga lembo sara bo English honors nahari bo pori hui tongbo bini subject ni honors hingga English honors hingga bini family member chung tabuk sai malai bini family member tonggo bini babu bini ma bini bahana jek teibo cinta kok Suras bro jotoi khoraburi tongo hingga bini ma hingga ba ongonwari ni teacher klai tongo bini bahana jek bo pori no tongo bo hingga first year college bini bahana jek ni s hingga 18 year hingga hingga bini bahana jek porimani jaga hingga je porimani alembo sora a Holy Cross no bin dara je jaga poribo a jaga no bini bahana jek bo pori hui tongo hingga tabuk seng Simon ni cinta kok Suras Devarma ni girlfriend tong kegerei au cinta kok Suras ni eba Surya ni girlfriend tongo bini girlfriend bo mungke Surobi Devarma bo bini je boyfriend porimani je Holy Cross college no pori hui tongo boy baksano je class bo 5th semester no bo pori hui tongo hingga tabuk seng Simon ni cinta kok Surya eba Suras Devarma bo pro YouTube entry ri bo first YouTube entry ma hingga 2015 hingga apur bini channel ni bo hingga tei kathang production hingga pheba a channel delete ngai paikha apur bo kaisa video senamani de short film te samani a short film ni bo hingga bolong abo delete ngai paikha te a channel bo delete ngai paikha hingga amon ya golongan bo te kaisa YouTube channel khulukwa amangke je 2016 Konkal Studio hinai hingga abon ya golong hingga Real Hitman hinai kaisa film tisakwa short film abo mobile bai tisabo ba agi plus kang mobile ban tisamani hingga abon ya golong hingga kaina bo te kaisa film paithak tisakwa je Konkal Studio a YouTube channel bung Konkal Studio je Real Hitman bo a Konkal Studio no salamjaka geti a jaga no te kaisa video Surya da fighter series nei bo video film short film tisaka abo Konkal Studio hingga tabuk tisa bini a Konkal Studio tongmani tisa bumung change klai paikha tabuk hingga Suras Devarma hinai bini a YouTube channel dorok jotono nai tongo hingga ama haikeno te kaisa hingga cinta kok Suras ni bini paithak je short film klaimani bumung hingga kaiba kebumung hingga bo first YouTube phaiei bo bini first YouTube ni income jeng tabuk saima lainai bo busuk income khlaika bo busuk earning mankha je YouTube bo first payment 27 tarik October 2017 bo payment plus kang mano hingga bo mankha 25k ba 25,000 hingga tabosuk jartei bojotoi YouTube 12 bar payment mankha ke abona kari botabo
poriwi tongo bo koroksa student hingke bo tabuk tei bo short film rok khlaiya na hine angkha kao tei bo khlai tongo hini sao norok nugi manana hingka kha khlai norok bini lifestyle ang no tini khanawi hamjakana hine norok jodi chajagui tongka hingka kai Cinta Kok Suras ni je YouTube channel no support khlai Cinta Kok Suras ni video no chajaka hingka kai 2000 like supungui ribon ne khakao ang 2000 like target tonika haina haina rok bai next video malai pinai hambai.